yang be te pegah na he puasa maya moden puasa lagi moden thalah du yang titan he lihat tahu buddha lihat ha nah he nyu hawa ti tanyo kan nyu bulan Ramadan nyu tanyo hawa tu bere di bulan Ramadan ya bere hendre multiplu malam pakai itanya biasa dekat Ramadan yang kena enggak kait yang kamahi enggak kait baju yang nalako hana dawa teoroli kata kurang baju kata deku lagi ma'ahlah olehnya menyambut bulan suci Ramadan memperbanyak sedekah memperbanyak istighfar pulau na ulung pegah-pegah bulan Syaban tinggal 7 hari bulan Syaban nyo tinggal 8 hari dia kita nyobek lale tak tiap rode ngan mudah tak jalani bulan Ramadan sehingga dalam nisfu Syaban nyai tanya rame tu rame manteng rame dari temayang tak sebeh melalui nisfu Syaban manteng tak jaga lihat pekan ban nisfu Syaban ditinggal dan kan ke gop yang penting tadi dan pegah ke gop ikut leu đường hai balik dalam kemah macam rosa ohnya leh-lehnya dia tak pegah jadi 15 hari lah 15 Syaban mulai 16 Syaban dia tak jaga drone anak tak jaga holi kata putihya baju-baju untuk datang lam bulan Ramadan kata pegah juga urang nyai lu hana takwa perempuan li hom yana ka geleh puasa dengan payang mu kucok lo mi te kedihana ka ke hom mi kena ka pulang wa Allah kan kata kok masalah ka ita perempuan 15 huro god akai te nyan pada muro itu 15 Ramadan malam 16 lagi lebih nyola nanti orang dengar lah aku pegah oh aku pagi di Milo maksudnya tadi tanya orangnya kalau enggak akai itu mantang itu yang rubuh rutan hanampu rutan nyan malam terawih pun karat hanjuman tu tekedi tajakkan imanan pusit keterpaksaan tayang bulan Ramadan malam pun tanda tamayang ngan malam tengok di anak putar harap tidak sebab ibadat malamnya nyan itu tengok menyebab kedanya sebab kedanya no tengok tak tengok tak boleh apui kata play lun ni wate lun nyan tak boleh apui lau hati kan kayak bulunya pun kayak bulu payah ya minta kayak lain artinya itanya wate tak ibadat yang tak buat tergerak untuk beribadat selanjutnya payah ya minta jenis ibadat yang lain siap kita tak pun netral draw dalam ibadat si tak puisi kama menyebutoi tak buat hauro hana mengganggu nilai-nilai puasa wujud terus daya tak ilah daya lah yang kata buat tak buat tak jaga duha tak jaga istighfar pagi tak jaga telawat nak tak buat Quran biu yang be tak pegah hana he puasa maya moden puasa lagi moden thalah du yang titan he lihat tahu buddha lihat ha nah he lihat tahu budak lihat tahu budak lihat ha pajan lihat hayan Arab Maghrib tawak mantang ha tubuh ngeluhu nampak lang tikai na nyamnya tekedi karu rung bunge helau pagaru rung puasa nyau bina jenela tu mendung pekan baik tamang cahaya baik menghiu rawa như thế yang liu thứ hai là cái tấm yang cầu nó lưu có này kia cũng kira mình mà làm ở đây cơ iya một thốt bệ bạn được cahaya bệ menang cara puasa kibantit nyan menyeteketi lihat tahu hana ta ihli
Tekedi tak ihtiat tapi kau tentel lagi tayo tajak ba jamaah tu bo. Abih semayang tu bo. Itu biat mata ulo biu ka benge langsung narathagrah. Pakan tubuh katanya memang perle iya. Nyo yang gayu betul. Na tangiang makanan walaupun hana tapaju tapi ikun le teju ditak ku baju beklau. Ke rencana baju belum cok patolang kolkai kubah nyam bulu atam bunuh tahu hanabi kubah kebuka puasa tengok na bulu ai mano dah begah kilung ke nilung kan kuat baju ke tengok tapi bet tabah makanan mubazir. Sayang tabah makanan tapi ke mana ai je tapi ke mana je ci tapi ngan bet boros tahat dalam pemakaian gayu hemat makanan hang gebi beh nyan tak pegah bagau yang ku bebut langkol kah tak pedu elikut bayi ku igo nyam bulu horat idang bulu katanya kita telah memberanikan diri memutuskan terhadap diri sendiri sampai dengan esok sore ba'da guru katanya mantang panjang umum gebri lial tau jamin nyan gekun tulul amal horat nilai tulul amal katanya arat atham ngai malaikat ke pegah nang yang Allah hamba dro ni bele tak pegah hijupmu ke gop atham ni kubah hatta maghrib ke tahu jeut hi le katanya hana bulu ke makanan butoi lagi tak pegah begitu karap to te buka puasa thapu hana pegat teng le urang hana magut mantang ata tahu atta tahu kubah ke maghrib atta maghrib kubah ke tahu na 3 minggu kajek ke mama hana meterka kubah award angah meyuk bukumah. Yang penting be ijo igo nyan modern nyan puasa itu aja abad tarawih po nyan tidak buat Quran baru tangiang bismillah yang kata mengum deh 20 ayat takut mempingkau menteri Quran tamat dia. Jadi puasa tarawih malam nyan untuk gad puasa tinggal menyetiap urut tiap malam tatim pegat terus tu bibi tak pegat insyaallah tingkat Ramadan sampai pegat